top 5 ya kazi yenye unapasha kufanya Lubumbashi bila hata kuweka amo infra yako. Mimi nasema bien bila kuweka amo hata infra yako. Na hiyo video yenye ilipita nilifanya juu ya kazi 10 yenye tunapasha tufanye Lubumbashi avec capital ya $500. Alors nikakuwa chini nikakutana na bengine batu wakaniambia hapana, si bengine hatuko na ile makuta. Tunaweza kufanya kazi gani kusie wenye hatuko na makuta? Mimi nikasema kama nitaanza kazi 5 kubanamke, kazi 5 kubanaume. Na ndio maana nikakuja hapa leo niko nafanya video ya top 5 ya makazi yenye unapasha kufanya Lubumbashi bila kuweka amo hata infra yako. Hii inainteresse banaume. Kama pia na wewe mwanamke ukikuwa interesse na hii kazi 5 yenye nitataya hapa, ça ne dérange pas, unaweza kuibamba, unatumia hayo boyfriend wako. Tunajua kama maisha yenye tu kwa muhimu siku, bamingi wanakuwa nalandia sema oh sina kazi me. Kama nakwambia ana kazi, umtumie hii video, ataona kazi 5 yenye inabidi afae porque asiishi tena bila kazi. Banaume bila kazi mnivu Lubumbashi tunakatala. Tulishasema tunakatala. Ndio maana niko hapa napenda nikupatie kazi 5 ya kufanya Lubumbashi bila kuweka amo hata infra yako. Kazi ya kwanza yenye unapasha kufanya Lubumbashi bila hata kuweka amo infra yako ni kazi ya aide mason. Voilà. Najua wengi wanapenda kuzarau kazi, lakini banasemaka mzarau kazi ufa maskini. Napenda nikupatie tu kwa wewe mwenye hauna na kazi. Sawa? Kazi ya kwanza ya kufanya Lubumbashi ni aide mason, kukuwa aide mason. Machantier ziko kila siku. Ça dépend na contrat yenye utapatana na mtu. Kama ni ya 1 mois ni wewe peke, kama ni ya 2 mois ni wewe mois, na kama ni ya 1 semaine ni wewe peke, na kama hata ni ya par jour iko inalipa mniveau ya Lubumbashi. Kazi ya kufanya Lubumbashi ile. Donc ukikuwa aide mason c'est impossible ukue unalala poche vide par rapport na contrat yenye utafanya. Ile kabisa iko inalipa Lubumbashi. Kazi ya pili yenye unapasha ufae kukuwa guard security. Donc ile hautaweka amo hata infra yako. Iko inalipa. Batu biko banatafuta baguard, batu biko banatafuta security, mapango iko, batu biko banatafuta ba security. Kama wewe unajijua ke unakuwaka na nguvu yako, unajua ulalake bia vile, unapasha kukuya unapropose batu ya Lubumbashi, batakupatia fasi ya wewe kwenda kuchunga. Soit ukwe unakuwa garde wa kuma magazin, unakuwa garde wa kuma maison, unakuwa ta garde wa kuma école. Ile nayo ni kazi yenye iko inalipa niveau ya Lubumbashi. Kazi ya 3 ukue peintre, tunajua mpaka la rangi. Wala ile sita expliquer hata sana. Ukue mpaka la rangi, donc mpaka la rangi kuma nyumba, mpaka la rangi kuma mpango, mpaka la rangi kuma masomo, iko inalipa. Ukikuwa peintre niveau ya Lubumbashi hautakosaka kazi. Ukuye kama uko na talent ya kupenta, njoo wanitaka huko sana. Kama uko na talent ya kupenta, fika Lubumbashi, batakupa post, utakuwa na pata makomande kila siku, parce que tunajua mapango iko natengewa ma école kila siku, na pia tunajua ma maison iko wala ma plafond. Voilà, ile nayo ni kazi yenye iko inalipa niveau ya Lubumbashi. Okay, kazi ya 4 yenye unapaswa kufanya niveau ya Lubumbashi, bale batu benye wanabibaka maabu chafu umayalala. Tuko na mapubele, magazin iko na mapubele, ma école iko na mapubele, manyumba nayo iko na mapubele. Unaweza toka unakuya ukijulikana ki unabibaka buchafu. Tunajua ki kila kazi yenye iko na kulipa haina ya kudharau. Ndio unaweza kubakia bila kazi, kama uko unabeba buchafu banakulipa, unashindia na ule mwenye iko anabakia kila siku chini asema oh hiyo unaangua paka kazi ya kabaila. Njoo ile kazi ya 5 yenyewe napenda ni kuinteresse ya wewe kufanya Lubumbashi ni kazi ya langue. Voilà, langue, kufundisha lugha iko inalipa Lubumbashi. Banaweza bakubebe hata uko interprete, banaweza bakubebe hata ku école, banaweza bakubebe hata ku magazin, banaweza hata kukubeba ku entreprise, parce que juu ya kukuwa na saidia ba étranger biko wanatoka mwa pays zabo banakuya, me abayo langi banatafutaka mtu mwenye iko na connaissance ko langi fulani, bana muinteresse juu ya kufanya nini, ya kukuwa na basaidia ku interpreter. Voilà, ukikuwa na hiyo langi mnivu ya Lubumbashi itasaidia sana. Ndio ile top 5 ya makazi yenye unapasha kufanya Lubumbashi bila hata kuweka mo 1000 francs. Kama uko interesse na mavideo zenye niko nafanya, uniambie
uko na montant gani, ni proposer kazi 5 yenye unapasha ufai na ile montant yenye uko nayo. Kama uko na $10 sema, kama uko na $5 sema, kama uko na $20 sema. Ma video ziko na makazi ziko za kila montant yenye uko nayo. Itakuwa naleta top 5 ya makazi ya kufanya na ile montant. Hapa mimi nafanya leo ni video ya 0 francs. Njoo ile ni kazi 5 yenye unapasha ufai Lubumbashi kwa wewe mwanaume. Kama na wewe unapenda nifanye video kwa wewe mwanamke, ça ne dérange pas. Shut up, mko connecté. Bisous biko nako.